Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 Ring Bali kantos tanggal kalih-dasa September sampun nyihnayang kahanan becek ini COVID-19. Monggo ring evaluasi zona risiko COVID-19 sanewedar ngelintangin website Satgas Penanganan COVID-19 Nasional nyihnayang kahanan becek sayang ring awuku sedurung nyane anut ring data wenten nemu bidangan ranjing zona oranye nanging wantah tatiga kabupaten saneru masuk zona kuning. Tetiga zona kuning inucap luwere Jembrane, Karangasem, Miwa, Buleleng. Asa punika talar zona oranye utawi resiko sedang, hingga punika Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Miwa, Klungkung. Kuningan talar zona merah nedunang saking 5 kabupaten kota utawi 0,7%, dados siki kabupaten kota utawi 0,19%. Asa punika talar zona resiko sedang kuningan tedun, saking 100 ulung dase siki kabupaten kota utawi 1,1%. Dados ulung dase si kabupaten kota utawi 17,3% kali persen. Penincapan memargi ring zona resiko rendah utawi kuning saking 317 kabupaten kota, dados sama 3 kabupaten kota. Zona hijau sani nenten wenten kasus, wenten asiki kabupaten kota saha zona hijau tak terdampak kuningan nenten wenten. Gubernur Bali Wayan Koster wedar ring keterangan pers nyarengang Kramo Bali mangda setatu waspada napi malih pante Kramo Padem, Katon Ageng inggih punika langkungan dase diri araine. Asa punika taler penglimakan COVID-19 Kanton Baye pisan, antuk kewentenan varian anyar MU sanes sampun kepanggih ring mekata penegara. Gubernur Koster taler ngelingang yadiasun sampun pole vaksin, nanging wenten ngejantenang krame ten preside keni pengelola COVID-19. Vaksinasi wantah ngirangin resiko saking gejala berat, taler digelisang mangge kanan kenak. Data inucap taler nyinayang yening krame sane keni COVID-19 tur madui tanpa gejala ringan raris ngelaksanayang isolasi terpusat antuk nambakin pengelola majang keluar gelianan. Bali Pos Nguningayang.